Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan video, a ovaj video će da bude vlog, zato što ste u jednom od streamova tražili da napravim vlog, pa sam odlučio to i da uradim. Rekli ste mi da za vlog moram da snimim sebe kako radim neke stvari po kući u toku dana, pa da počnemo! Da, Epic Currency sam dobio. Epic Currency sam dobio. Da, Epic Currency sam dobio. Michelle. I can't believe Tad's dead. I can't believe I already banged his girlfriend. I can't believe I watched. Koje ludilo, baš uzbudljiv video je ovaj bio. Ako želite da pravim još ovakvih videa, napišite u komentarima i vidimo se u sljedećem videu. Prijatno!